Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka KSU Barato Unit hapo kajing elamu Presiden Samla Box 10 harengkat kajing senran lang u General Secretary ke KSU West Gentia Hills usamla Lening Rat Taryang pat kidikot ke Barato Unit hadian kajing od jing nam kipat nong song shnong jong gani katain kilalit panjurip ya ka jaka sumar ya merat nega veterinary dispensary kabadan hakateka shnong hakabalalap bagi nong tray ki klem wan tista bat labru bakateka jaka tray kam galak hang kerdep klem dan watang iway inong tray ru bat hagani kajing jurip la sakhi bagi quarter ru kira syujat rathai namar dan nong pej bat kipat ba ru kila ong Pawat ikidawai da shinru kimbyang hakateke dispensary pada kajo kesengi kaseng kalalit banjurip ru yake Hindustan Petroleum Liquid Gas Center kabadan hakasnong Barato ha kabalalap bakateke jakat rekam kala kelalong penban ke jakaset masi bala syue lengkerang klem pentrekam syu labun snam bat kene kalawan ra ru ikejing kam tam ikipat ba ki bahab bandit shimgas negi wei pat kisnong namar kateke jaka ka klem trekam syu kaseng galam aham ru igni kisnat trekam bagi deban trei kat kum karukom trekam jongki kenang makan wan ra kajing mentoi igi pat ba nong song snong jong ka than hi baro ka wei I kama KSU Barato Unit ne dewan ini sentar yang ga HPCAS ga Hindustan Petroleum Corporation Limited Gas ga wadabu sentar ini Barato ne dewan ga sengi hadin wadiak komplain ni nagi nong song snong kat tukat ni wa cibun gejing thut yang gejing rakam yang geniga kas yang ga HPCAS ini di ina yang i demut dawan ni daga bormedong i andre dia semile yang ga yang jindunai di konkret kam yang ki wat ga compound le deman klo deman kejam ya civil le di nong di tiar gitar le mem di bu ini di ina yang ga KSU Barato Unit senyawo pendram jur yang geniga konkret kam yang geniga HPCAS hawa kat tukan ni benai persang dulu bahaya ga senong yang tahu yo wa yo jingmentoi yang gini ki di area GUM pot senong pot tahu gi sini gini gi marjan senong marjan tahu gi ini andre kagaman kan ni wa cibun gi jingthut wa wat gi wat gitu gi wada sedang pen kam gi kas le kan ni dah hab julai thuk kas du dai terliang juai kam ter ini yang KSU i banjuri wa gini ginong Pelai yang kena HPCAS ini wau perakam gi kal dan dia gu perakam yu khang sendang gi ka yu neliang kesen le yu perkhat idewi tewan ti neliang yang kesen wa cirup lang wa lang begini gi ratkhat akan gupor senyau ibu gejing kentu wa ka kletam yu tray yang kena HPCAS Barato Center wa somehow le UM kam nang wa ile ne liang ga yong sen yu sao tho bagi hadir kecil uli pai ba kalau kecil kalau ini ga sentar yang ni HPCAS wa reduk sem wasenya ga pada boy uri sentar ini kre kam du art le banadon hi hari ni te biar kiu na kan yu gini ke compound le gini ke jung ini le mendam le program te le liang yang ni ke company le le torti go aku agak pisah yang pai ba ada pubam ada pulagi lagi hukum kas ugi hukum kas kamwa art dong tangwa te egi duci te dong don hi tangwa pisah ku tam ong gidang pendong tam mendang pendong gi da pam gi ga jadi yang igi sen igi tre go pai igi ni sentara ini te i mahami phi wala da umji phi upan pai ini kam apo ni chnong dam yi phi wan tempat dan yaklam muka sen wala wa kadar bas dong ki ini yi daw open wir pegani sentara ini open dok piga o sejak pai ba la chokas sedok serliang dan sejuai de irkam te ini yang igesen igani sa di pengkereka lene lem sa yi pi HQV company go ye open lai nang wa ki pai nang song sini yo suki ka wana TV keluti go jengai so saja la chokas edu te ini yang igesen di maham jori igani ga company wala da umye ko prakam ina yang ikasay daw perkhat ida ko wi